Okay, sekarang another sharer dari Singapura juga. Okay, Suzana di mana kan ambil masa 2 minggu jadi manager dengan proof Sing dollar income 5,800 ya. Okay, bulan pertama terus dengan peluang CBP di Singapura, DCM bulan pertama SV7 dengan cecah income 13,000 Sing dollar. Yang hebat adalah 1 bulan melahirkan 5 manager dan 2 sapphire manager. Dan Suzana adalah seorang housewife dan yang pernah buat satu MLM yang lain tetapi memang langsung tak minat dengan MLM, tetapi dengan peluang Elkon jadi bertubi-tubi fight dan kita undang dia untuk sharing why Elkon and how to do. Okay, terima kasih. Okay, selamat pagi semua. Nama saya Suzana. Kenapa saya tertarik dengan Elkon? Sebenarnya sebelum ni ni 10 bulan sebenarnya saya pernah buat another MLM. Okay, 10 bulan saya duduk rumah sebab dia ada MLM saya tak banyak sangat results. Ada results tapi stay stagnant for 2 years gitulah. And ada masalah kat sana, jadi saya decided to berhenti duduk rumah. Dah happy sebenarnya duduk rumah, jaga anak, dapat masak, dapat jaga everything. So for the past 1 year before that, during masa I buat networking dekat the other company tu, I dah memang terbakar dengan Tina punya results. I selalu tengok kat dia, I selalu stalker dia sebenarnya. Every few days I mesti pergi tengok page dia. Wah, Tina ni buat really very well. Pasal apa? Masa I 10 bulan duduk rumah tu, I selalu fikirkan my downline yang dekat sana, no. I tinggalkan diorang. So at the back of my mind, I nak tolong diorang. Cuma maybe looking for peluang lah. At the same time, 10 bulan tu I ada masalah muka, jerawat. Which bother me lah. Jadi I try El Marino, it works. 1 minggu my pimples cleared. Yes, that was how dah lepas tu after 3 weeks totally cleared. So jadi I really believe in El Marino Blanc. Satunya pasal another networker Surya Muhammad. She's a nutritionist kan, celebrity nutritionist in Singapore. So I actually thought that as a nutritionist to be wanting to consume the product. Jadi I tried lah. Bila dah result dah okay, I started sharing with my friends semua. And I thought masih boleh buat networking lah sebenarnya. Jadi I started sharing with all the other networkers friends even before I find out on Elkon business opportunity. Then my upline Erna, RSM Erna, she hari-hari dia bakar I tau. The will send me message and all, kasih I terbakar. Then so I met Kak Nosi. The reason the moment I tahu Elkon punya business plan, I thought that I can help my downlines. My downlines yang mana daripada dulu I dah sampai dah tak ada daya nak tolong diorang. So that was the first thought that came to my mind. Sebab my downlines banyak orang susah. Ada yang tak ada rumah, ada yang tinggal rumah sewa, ada yang rumah sewa tak ada furniture. So these are the people that I nak tolong. So bila I datang, I quickly shared with them. I told myself first month tu, masa I jumpa Kak Nosi, I only got 10 days in fact to fight. Kak Nosi tanya, Suzana, you still nak fight? Yes, I must fight because I nak show results to my people yang I bawa masuk ni that it is possible. So 2 weeks tu I fight. Alhamdulillah, first 2 weeks tu my income 5,008. Wow. So the second month I have all my fighters kat situ. Sebenarnya diorang tak ada confidence. Diorang rasa macam seperti MLM yang sebelum tu. And diorang bulan raya, bulan puasa, so semua orang macam neither here neither there. A few days before closing, I tengok diorang punya, I buat review dengan everyone, semua ada macam 3,000 lebih, 4,000 lebih. Then I cakap dengan diorang, kalau you all tak buat ni, I will take all your PGS. Tapi I tak nak. I want you to hold the check. That's how I burn them. I cakap, I nak nampak you pegang cek tu. Bukan I nak pegang cek tu seorang-seorang. I nak you all pegang cek sama-sama dengan I.
So that was how I burn my network. And I also always tell them, share from your heart. Kadang-kadang diorang complain, cakap tak boleh tu, tak boleh ni. I always tell them, share from your heart. What you really like about the product, what you really like about Elkon, share from your heart. Itulah. Sampai the last day pun kita masih juga fighting. Alhamdulillah, then I managed to create 2 new Sapphire managers and 5 new managers in my group within the second month. Alhamdulillah. Itu saja. Okay. Sejuk kan? Yes. Great.